Жігіттер, ассаламу алейкум. Бүгін жетісі болып қалды. Короче, мал базар, іштерде мал базар жоқ. Бекерчілік, короче. Машина базарға келді. Машина базарға келем, Lexus тартпайлы қойылды отам мен. Мынауға оқшаған пиколо болса. Номеріне қалтырып қойып отыр да кәм. Басын жазып қойып отыр дегенім. Адыр басып сұра біле үштерде жүрген. Шыңға оқшаған арзан машиналар тартайлы бір видео қылып. Ана портерлер тартып қойылы, пұл тауар машиналарды. Жігіттер, бүгін бекершілік, Жалауаттан кім не көргіш келеді, сразу жазғыла. Бірінші ол сразу жазғыла, Жалауаттан кім нені көргіш келеді. Қып-қызыл бекершім бүгін, сразу барып көріп, походу шеде жүргенде. Қайрылы тико. Қағаз жоқ. Шептен сұрайлышы, Шептен. Шептен, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Денсаулықтар жақсы, іштер болтауы. Бұл тиконы қашада отауыз ем? 90 кемі барды отауыз, а? Кәмі жақын балыз бұ? Жақын. Жақын ле, кәмі? Жылы қанша ле? 97. 97, Шында олғын? 90 кәмі бар. Тико кен. Дальше баса рейлі. Монда бір отырады қо. Российский номерді. Кирпичке шығарып қойған. Мотор, инжектор. Қағазын көрелші. 80 мың сылды телефон номері. 2007 жыл дейді. Шеп, салам алейкум. Қанайша іштеріңіз болды ау? Болды. Жүгілін сатпы қойдық. Қаншада отауыз ем түйін мұны? 80 кәмі барды отауыз. Кәмі барды отауыз, кәмі алыс бұ жақын бұ емі? Жақын, ә? Жақын әлі. Жақын әлі, ә? Ошанда 2007 жыл болып қолдады бұ. Хоп, рахмат, тынш болың, тоқтаңыз берсін. Бұны күшті үскенде жәк бияқта бұндан да күшті үстірады қо. Кірпішке шығарып қойғандардан қорқыш керек та. Өте күштілерін кірпішке шығарып қойды да. Алдыңқы дөңгелегін, ә? Так, 1.6 объем телефон номері астында қандай көрінді. 2007 жыл. Мынау, құпшығын көрсіңер мұған. Шептен біреу сұрайлышы, Шептен, не дейді екенше? Шепен, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Іштеріңіз жақшы, болтауы? Машинаның жіндісі ғой бұл, ә? Жіндісі. Жіндісі қашада отауыз ем? Бар. 150 отауыз. 150 отауыз, ә? Телефон номер ашынға қайырлы көріңіз, ә? Қайерден көріңіз машинаны ем? Нокенден. Нокенден көріңіз, ә? Хоп, рахмат, содаңыз берсін. Шындай болған? Күшті үскен да бұл. Бұл 04 болып қала бұл? 14 болады. 14 болып қалады, а? 04 беркінде универсал қочын бұл? Так. Ваз 21-14. Басы 100 мың сом дейді, 2006 жыл қалды, телефон номері кесін. Бұлар инжектор болып қалады, әке? Бұлар инжектор болып қалады. Пробег қанша жүгіліп түсады бұл? Пробегі... О, салонны көртасыңар мына? Фотограф бар, а? Электропакет бар жоқ. Сиденияны көрдіңіз, сиденияны? Сидения. Тыйының қаншада отауыз ем? Болорын. 100 деп жазып қойыпсыз? Болор 80-ге бересі? Қайерден көрөз ем бұл 14-ті? Жалауаттан көрөз. Жалауаттан көрөз, а? Қап, тынш болың, содаңыз берсін. Каналда аты Жалауат әке? Нексия 1 кенерді. Арзанырағы деді мен, чөді арзанырақтарын таппайтам мен, 100-100 үстінде олдады да. Так, телефон номер 2005 жыл дейді. 1.6. Шепке ошы әлші. Шепем, салам алейкум, қандайсыз? Денсаулыққа жақсы іштер болтауы, қолдары қойың ем. Бұл мотор қандай мотор болып қалады бұның? Дос мотор болып қалады да? Бұл объем, неме, пробег қанша жүзіп түседі ем бұл? Қанша көріп тұрам мен, жүді бияқтан жақсы көріп береді. Так, полный пакет, а? Болор қанша көріп сеп бұны ем? Сүйлешөз. Сүйлешөз, а? Кәмі жақсы леме? Азырақ па? Азырақ ле. Азырақ кәмі, а? Хоп, содаңыз берсін. Шында болған? Нексия 1 екен. Так, бұл базардың көрініші мұна. Шында болған? Машина базар. Acı kucuk.
Так, Matiz 1 ekan bunda. Matiz deb tag'isi yazishadi. Matiz. Так, telefon nomeri egasinin şu 99 ekan. 08 объем, bu barlar 08 bo'lsa kerak bu. Birinchi bir qarab qo'yaylik. O işleri o'sha Matiz. Shepdan so'raylik. Qachon qancha bo'ldi? 105 ming kemi var короче. Shep kemi yaqin bu, jalsıroq bu. Yaqin. Yaqin ha? Qayerda o'tlar Matiz? O'shdan keldik. O'shdan keldi. O'shdan qayerdan? Chapaloqdan. Chapaloqdan keldik buna. O'sha territoriyadagilar bo'lsa-da Matiz deganlar bunda. Nomerga qayrilib, borib ko'rsinglar bo'ladi, tushunmi aka? Ava. Qachon minishamiz? Tushirib beramiz. Qachon minishamiz? Bu yoqda dag'i yaxshiroq variant turadi bu yerda. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Ishlarimiz yaxshimi? Telefon nomer javob qo'ysiz qoldi. Olib qo'y. Bu yoqda taginda ekan dag'i. Tak, shu telefon nomer 2004-yilgi Matiz. Matiz 1 bu. Probek qancha olib ketdi, shep bu? Probek qilali olib qolgan biroq, ha? Tiyinin qanchada o'tadi ham tiyinin? 130 kemi bor o'tadi, kemi yaxshilar biroq. Yaxshilar kemi bor. 130 da o'tadi shunday bo'lgan Matizda. Xo'p, tinch bo'ling. Tak, bu yoqda Matiz 2 bor ekan. Matiz 2, sразу ishni topib ketadi. Vo, ichi tadilgan ama. Tar joq toza. Стеклоподъемниктерni magnitola cinsinden, psixollar kuchliisidan, patologlar toza. Bunday bo'lgan. Matiz 2. Probek qancha olib qoldi do'stim? 168 mingmi? 168 ming probegi bilan. Tak, egasinin telefon nomeri 2007-yil. Shunday bo'lgan Svetdagi Jaqshavaldagi Matizdan pulun qanchada o'tadi o'zi? 45 kemi bor. 145 kemi bor deb o'tadi. Kemi yaqin bu? Chalsiraq aytib qo'yding, ha? Yaqin. Yaqinni aytib qo'yding bu. Qayerdalar bo'ladilar bu Matiz? Sizlardanmi? Salvatova. Hop, qalochlar chalib bosim tushirib beramiz biroq, ha? Ava. Buna realniy klientga bosim tushirib beramiz. Ana jo'nla suraverganlarga tushmaymiz. Так, jigitlar, mondomda 04 turadi. Mana как раз dehqonning mashinasi bunday. Pomidor, badrik, ne dehqonchilik qilsangiz, orqasida qo'yib adat, barabakat stroy materialni tig'ib olib ketaverasizmi? Tak, basi 100 ming so'm ekan. Bu olib qolibdi-da nega? Yo'q. Telefon nomerim qanday ko'rinadi bu yoqdan? 557-84-04-05 ekan. 99-yili chiqarilgan 05 объем. Injektor bu bekini bilmay qoldim. Üstüne bagajda qo'yasiz, chiqashlarni tashlaysiz, chutli porter bo'lib xizmat qiladi bu sizga. Chalib basini sirab ko'ringlar, o'z javob ekan, egasini topgan jo'qmiz. O'tkechilar sava. Tak, Lanos kan shunday bo'lgan. Sirtqi ko'rinishi tika. Tak, 99-yil chiqqan, bunday bu yoqdan qanday ko'rinadi? 99-yil chiqqan, egasinin telefon nomeri 772 21 21 39 ekan, avom nomeri. Avom bir so'rab qo'yilishi bu. Assalomu alaykum aka. Ishlaringiz yaxshimi? Qo'lni berib qo'yaman. Bu probek qancha olib qoldi bu? Ko'rinishi yaxshi-ku buni? 170. 170 ming bo'ldi. Aha. Basin qanchada o'tadi ham? 150. 150 ming kemi bor deb o'tadi. Qayerda o'tadi aka bu? Qayerdan ko'rsak bo'ladi? Jalotdan. Chalotdan ko'ramiz, ha? Xo'p, tinch bo'ling. Shunday bo'lgan. 150 ming so'm kemi bor degan. Lanosni. Bu yoqda как раз cho'ntak bop ekanda bunda. Ahvol ham cho'ntak bop biroqchi. Ko'rinishidagi cho'ntak bop. Bosidagi cho'ntak bop biroq mana. Kichkina ruchkalarni qo'ygan istak emas. 91-yil bu mendan 2 yoshga cho'ng ekanda bu. Egasinin telefon nomeri 60 ming so'm. Salon sal jangi. Shunday bo'lgan. 05 ta bo'lsin bu. Shunday bo'lgan 05. Men 07 men 05 ta ayirma qila olmayman. Mana birdek qilib bir torpaq berib, injikka birdekilerni berib o'tirib almashtirib olsangiz bo'lsa kerak bu. Sapto mashina bor.
Bunun no aynegi жинди экен да, бирок мына көрүп атасың да. Чуть ли портер экен да мына. Мындай задний вид издеп таба албайсыз да. Жигиттер, эмнеде нагы пайда болуп калды, нагы. Нагы пайда болуп калды. Тыйын эсептеп атабыз, бал базардагыдай мына. Эми кармадым да, издеп жүрүп кармадым да мына. Бир сыйра машинаны карап чыгайлы. Мына. Бир сыйра карап чыгайлы. О, ичи мына. Өтө дадыл ичи мына, оппак мына. Өтө аккуратный адамдардын машинасы экен да, мына салондорду карагыла. 87 aldınız baka? Tak. Bu qanday bu 200 187 oldu bu? 220 deb turgan mı? 187 ga mı? Stupka şunday примерно şunday stup oladi. Aka bu ham qayerga keladi bu? Bishkekka ketadi. Hop. Yaxshiliklarga, to'ylarga minib juring ham buni. Oy, молодец, rahmat. Mana shunday olgan. Jili qanchalar bu bunun? 91 mına. O'zi tikka ekan biroq, ha? Cho'ng bola bilan tengan. Cho'ng bola, avom cho'ng bolasi bilan tengan buni. Şunday olgan. Mercedes satıldı mı? 187 dedi. Nasıl gider? Realnizden birisi de bu. Tak, dağıdalışı masayda şuna realnizden karma etkenimiz be. 06'nın cindisi gelip kaldı mı onda? Вообще cindisi geldi ama görüyorsun arın mı? 06 Vaçkak. Titanovi diski. İçin bir görüp koyuluşu bir. İçidagi cindi. Patolog başka bu, belki de eski jigulilerde emas, appak neme emas monday. Başka жақсы материалдан koyulup turup. Сиденьялар чехолдонгон. Шеп, салам алейкум. Қаншада отабыз ака буну? 140 да отабыз. Жыл қанша эле? 97. 97. Буну өзүңүз жасадыңыз ушундай кылып? Алдыңыз беле? Şunday algam. Шундай алганса? 140 да отабыз. Телефон номер айтып койбойсузбу? 0777 777 77 77 12 72. 12 72. Каерде болот 06? Bazar Базар болот да мына жигиттер. Базар Коргондон ушундай чек-чегин 06-ны көрсөңөр болот. 06 Vaçkak. Алдынан дагы бир татып коюңуз. Алдындагысы күчтүү экен да. Мына абаларым да кызыгып турат мына. Не только жаштар биякта, абаларым кызыгып турат 06-га. 06 өзү пушук машина дейт. Аксакалдар